nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizere wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. urukundo rw'Imana yacu nawarontora ko rungana isumba ukwezi isumba izuba kandi ikuzimu rugerayo. Watumye Yesu aza mw'isi yacu ng'indushya turuhure nacyo kirara cy'inzererezi rwatumye Mushitsi wa nini sasa? Umushitsi uratigita, yani mushitsi uri la inchi litikisika. Nasema useme kwa Kinyarwanda. Umushitsi uratigita. Kutigita ndio inchi. No, kutikisa. Sasa tetemeko la nchi. Museme hao nyinyi. Isi iratigita. Isi iratigita. Habaho guhinda. Habaho guhinda umushitsi. Isi iratigita. Umusitsi kwa isi. Sasa kulikuwepo na tetemeko na ardhi ikatikisika. Tetemeko la nchi. Ikatetemeka. Tetemeko la nchi. Kisha hii tetemeko likasababisha vitu vinatendeka. Kuna tetemeko. Hari guhinda. Hari umushitsi kuva uyu munsi mpaka mwaka kesho Disemba. Kugeza umwaka utaha mu kwezi kwa 12. Huu mtetemeko. Uyu mushitsi utakuwa unatembea maishani mwako. Uzajya ugenda mu buzima bwawe. Utakuwa unasababisha. Uzajya utuma vyenye viko mbali ibiri kure vitafutane visogee karibu yako. Bishakane byegerane bikwegere. Hallelujah. Hallelujah. Wewe unajua mtetemeko ni nini? Elise uzi mushitsi cyaricho. Uzi mushitsi cyaricho. Mtetemeko ni kitu ambacho hata inatembelea maskini, tajiri, rais, mbunge, waziri, kila mtu. Umushitsi ushobora kugendera umukire, perezida, ministri, nta hantu umushitsi utagera. Kila mtu, buri muntu. Mtetemeko kipita, iyo umushitsi unyuzeho lazima ni ngombwa ausikie. Ni ngombwa buri muntu awumva. Hata kama ni rais, nubwo yaba perezida, hata kama ni prime minister, nubwo yaba ministri w'intebe, mtetemeko kipita, iyo umushitsi unyuzeho buri muntu arika. Secretary, umesikia na wewe mtetemeko? Hata kama hajasalimia secretary tangu asubuhi, nubwo yaba yaje atashunze secretary, wari ko iyo umushitsi unyuze aramubaza ati umbisha umushitsi, anasimama mara moja anaregeza tai, araza akafungura karuvati. Secretary, na wewe umesikia wewe mtetemeko? Ati secretary, umbisha uwo mushitsi? Sasa ndio boss, nimesikia. Ati boss, nabyumvise. Ajabu sana. Biratangaje. Hata kama hakumsalimia secretary asubuhi, nubwo yaba mu gitondo yahanyuze ntasubiza secretary, ariko kubera umushitsi atamsalimu. Haribu musuhuza. Mtetemeko nakuja, umushitsi uraza, itasababisha uzatuma watu walikuwa na kudharau, abantu bagusuzuguraga, watakutafuta wapende wasipende, batagushaka babishaka batabishaka, watu walikuwa mbali na wewe, abari kure yawe watakusogelea, bazakwegera, wamjue Mungu wako, bamenye Imana yawe, sababu mtetemeko wa Mungu, umushitsi w'Uwiteka unakuja maishani mwako, mu buzima bwawe, kusababisha miujiza, gutera ibitangaza. Hata kama ni kazi ilikuwa mbali, akazi kari kure, inakuja karegera. Hata kama ni mume alikuwa mbali, nubwo umugabo yaba ari kure, anakuja, aregera. Hata kama ni pesa zilikuwa mbali, amafaranga yaba ari kure, zinakuja, aregera. Nani atasema amina? Ndio wavuga amina. Bible inasema hivi. Biblia inavuga ngo Ezekieli alipofika katika bonde la mifupa mikavu, Ezekieli ageze mu kibaya cy'amagufwa yumye. Bible inasema, Biblia inavuga ngo vuge sisi bivuge, vuge no kubivuga. Bible inasema, Biblia inavuga ngo wakati ambapo anafika pale, igihe ageze aho ngaho, anakuta mifupa imekauka, asanga amagufwa yumye, imekauka, amagufwa yumye. Have you ever seen dry bones?
Umewahi kuona mifupa mikavu wigize ubona aya magufwa yumye ina mashimo afite imyenge alafu wadudu wanatoka ndani, hanyuma wenda udukoko tuva muri iyo myenge? bonde nzima ikibaya cyuzuye linajaa mifupa mikavu, cyuzuye amagufwa yumye. Mungu akamwambia, Imana amubwira ngo, son of man, mwana w'umuntu, je, mifupa hii aya magufwa inaweza kuishi tena? ashobora kongera kubaho? Je, mtu huyu ese uyu muntu anaweza tena pata mshahara mkubwa? yakongera akabona umushahara munini? Je, mwanamke huyu ese uyu mudamu anaweza kuolewa? yakongera agashakwa? Je, mtu huyu ese uyu muntu anaweza pona magonjwa yake? yakira indwara ze? Je, mtu huyu ese uyu muntu anaweza tena kupata safari za nje? yakongera kubona ingendo zo kujya hanze? Je, mtu huyu ese uyu muntu anaweza tena kupata furaha maishani? yakongera kubona umunezero mu buzima? Je, mtu huyu ese uyu muntu anaweza tena kuinuliwa? yakongera akazamurwa? Je, mtu huyu ese uyu muntu watoto wake wanaweza maliza shule? abana be barangiza kwiga? Je, mtu huyu ese uyu muntu mume wake anaweza murudilia tena? umugabo we yamugarukira? Ezekiel akasema, Ezekiel aravuga ati, Bwana, mimi sijui, aravuga ati, Mana je wewe simbizi, unajua. wowe urabizi. Anayejua maisha yako uzi ubuzima bwawe ni Jehova Shama, ni Imana ishoboye, anayejua maisha izi yako ubuzima bwawe. ya kibinadamu. Bakurebesha amaso y'abantu. Mlete yule mtu, muzana hano umuntu, mlete muzana hano, muzana hano. Wakati watu wanakuangalia, igihe abantu bakurebaga, wanakuangalia na macho ya kibinadamu, bakurebesha amaso y'abantu, lakini Mungu ariko Imana anakuangalia na macho ya kimungu, ikurebesha amaso y'Imana, anakuangalia na macho ya kimungu. ikurebesha amaso y'Imana. Mweke hapa, mukirano, mweke hapa, mukirano. kuna kitu kinatendeka, hari ikintu kirimo gikoreka, sio kwake tu, ntabwo ari kuri we gusa, hata kwako pia, no kuri wowe. sio kwa huyu tu, ntabwo ari kuri uyu hata kwako pia, no kuri wowe. kuna kitu kinatendeka. hari Imana ikora. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Leo uyu munsi Bwana ameamua, Imana yahisema afanye agano na wewe, akora n'isezerano nawe. nani anasema amina hapa? Ninde wavuga amina? Unajua, urabizi uyu muntu watu walikuwa wanamwangalia, abantu bamurebaga, wanaona hakuna kitu bakabona nta kintu anaweza fanya maishani yakora mu buzima. Leo uyu munsi unabii ubuhanuzi umeshuka juu yake, umanutse ku buzima bwe. alionekana ni mifupa mikavu, yabonegaragaraga nk'amagufwa yumye, leo ariko uyu munsi unabii ubuhanuzi umeshuka juu yake, umanutse ku buzima bwe. wewe unabii ubwo buhanuzi umeshuka juu yako, umanutse ku buzima kwamba bwawe. unaweza kuishi tena, ushobora kubaho, ushobora kubaho, ushobora kubaho, ushobora kubaho, ushobora kubaho. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Ushobora kubaho, ushobora kubaho. inua mikono juu, zamura amaboko hejuru, sema mara 7, ninaweza kuishi tena. uvuge uti nshobora kongera kubaho. Sema tena, ongera uvuge kwa sauti kubwa, mwijwi rirenga, nijwi rirenga, nijwi rirenga. Amen, 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 amen. Umebarikiwa wewe wahawe umugisha wowe uliyekuja kwenye ibada ya leo, waje muri iteraniro rya mu gitondo. asubuhi hii iki gitondo ninaona mkono, ndabona ukuboko unashuka, kumanuka, uko hapa, kuri hano, uko nainua kila moja, kuzamura buri muntu. naona mkono, ndabona ukuboko, uko nainua kila moja, kuzamura buri muntu. Bwana ananiambia, Imana irambwira ngo umeingia kwenye kipindi cha kuinuliwa, winjiye mu gihe cyo kuzamurwa, uingie mu gihe cyo kuzanurwa, winjiye mu gihe cyo kuzamurwa, uingie mu gihe cyo kuzanurwa n'Imana. winjiye mu gihe cyo kuzamurwa n'Imana. Kama unaamini maneno haya, niba wizera aya magambo, simama juu, sema amen. haguruka uvuge ngo amina. Huyu ndiye Mungu, natangaza habari zake. iyi niyo Mana mvugira, mvuge amateka yawe. Ambia jirani yako, bwira mugenzi wawe, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, wakati wangu wa kuinuliwa umekuja, ubabwire ngo igihe cyanjye cyo kuzamurwa kiraje. Amen, 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 amen. Icarire. Wakati wa kuinuliwa ukifika, igihe cyo kuzamurwa iyo kigeze, ukifika, iyo kigeze, hakuna mtu anaweza kuzuia. ntawakwimira. Ni kama mwanamke mwenye mimba, ni nk'umudamu utwite, ni ngumu damu tuipe,
ni wakati wa kuzaa ukifika, igihe cyo kubyara iyo kigeze, labor pain kianza, ibise bitangiye, maumivu yakianza, ibise bitangiye, ibise bitangiye, haya basaya, tuka mtoto anatoka, umwana kagira cyangwa ninasikia ndumva maumivu ya kuzaa, ibise byo kubyara yameanza maishani mwako, biratangira mu buzima bwawe, biratangiye mu buzima bwawe. Somebody say hallelujah. hagira uvuga ngo hallelujah, Somebody say hallelujah. hagira uvuga ngo hallelujah, Biratangiye mu buzima bwawe, biratangiye mu buzima bwawe. biratangiye mu buzima bwawe, biratangiye mu buzima bwawe. Amen. Hey, hallelujah. Hallelujah. Sikia nikwambie, Umba nkubwire, Ezekiel, Mungu akamwambia, Imana amubwira, mwanadamu, mwana w'umuntu, je, hii mifupa ese aya magufwa inaweza kuishi tena? yakongera akabaho? Ezekiel akasema, Ezekiel aravuga ati, I do not know, yewe ntago nambizi, lakini wewe ndio unajua. ariko wewe niwe ubizi. Mungu anajua maisha yako, Imana izi ubuzima bwawe, Mungu anajua familia yako, Imana izi umuryango Mungu wawe, anajua maisha yako ya Imana izi kesho. ubuzima bwawe Leo bw'ejo. mambo ni magumu, Nubwo uyu munsi bikomeye, leo mambo ni magumu, uyu munsi ibintu birakomeye, lakini kesho ariko ejo Mungu anajua nini itatokea. Imana izi ikizabaho. Umekutana na majaribu, Wahuye n'ibigeragezo, wako najiuliza, je, Mungu ameniacha? wageze aho wibaza ngo Imana yarantaye. Bwana ananiambia nikwambie, Imana yambwiye ngo nkubwire, kesho yako ejo hawe haiko mikononi mwa watu, ntabwo hari mu maboko y'abantu, iko mu mikono ya Mungu. iri mu maboko y'Imana. Hakuna kitu mwanadamu atakutenda, Nta kintu umwana w'umuntu azagutwara, Bwana yuko upande wako. kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Say amen. Vuga amen. Hallelujah. 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 Ezekiel, Bible inasema Biblia iravuga ngo Ezekiel akaambiwa na Mungu, abwirwa n'Imana, you see these dry bones in the valley, ese urareba aya magufwa ari muri iki kibaya, wewe ndio utayatabiria wewe ni ugiye kuyahanurira iweze kuishi, abashe kubaho. wacha nikwambie, Reka nkubwire, ni wewe utatabiria familia yako, ni wowe ugiye guhanurira umuryango wawe. Haravuze ngo ni wowe ugiye guhanurira umuryango wawe. Tangu nilikuja hapa, Kuvaho nazi aha, watu wengi wamepona, abantu benshi barakize, wengi wamefunguliwa, abandi barabohowe, wengi wamewekwa huru, abandi barabohowe, wengi wamefunguliwa na kuwekwa huru, abandi barabohowe kandi bameze neza. lakini katika watu wote, Ariko muri abo bantu bose, kila mtu buri muntu leo, uyu munsi, waliofika tu asubuhi peke yenu, abageze gusa hano mu gitondo, Mungu anaweka unabii kwenye kinywa chako. Imana igiye gushyira ubuhanuzi mu kanwa kawe, ku rurimi rwawe. Oya, 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 oya. oya. Sasa Noneho hiyo sio amena ninataka. iyo ntabwo ariyo amina Basi nshaka. iwatendekee wale wanasema amena kwa sauti kubwa iwe Noneho yao. bibakorekere bityo abari buvuge ngo amina mu ijwi rirenga. Amen. Say hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Unajua ninaona nini hapa? Murabizi icyo ndimo ndeba hano? Ninaona kati yenu Ndabona hagati muri mwe Mungu anainua Imana izamura, mamilionea na mabilionea. izamura ababilionea n'abamilionea. Hallelujah. Hallelujah. Haya basaya. Millionaires, Bilionea, mabilionaires. miliarderi. Sema amina. Vuga amina. Hallelujah. 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 Hata kama hauna hata franka moja mfukoni mwako, Nubwo waba udafite n'ifaranga rimwe mu mufuka wawe, weka mikono kwenye kifua, shiri ukuboko kwawe ku sema gatuza, mara 7 vuga inshuro 7 kwa sauti kubwa kuliko jirani yako. mu ijwi rirenga kurusha mugenzi wawe. Useme mimi ni milionea ama bilionea. Chagua. Uvuge ngo jewe ndi miliarderi cyangwa ndi miliyoneri.
miliarderi, 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 ni 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 miliarderi mu izina rya Yesu. I receive it in the name of Jesus. Kaya basaya. Amen. 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 Mungu haangalie jinsi watu wanakuona. Imana nireba nkuko abantu bakureba. No. Oya. Mungu anakuangalia na macho ya upendo. Imana ikureba na maso y'urukundo. Imana ikureba na maso y'urukundo. Wewe unajiona maskini, Wowe urireba nk'umukene sababu kwenu hamuna pesa, kuko iwanyu nta mafaranga ari. hamuna gari, hamuna pikipiki, Nta modoka, nta moto. na muko kwenye nyumba ya kupanga. Muri mu nzu ikodeshwa. Mungu yeye Imana yo ndani yako muri wowe anaona tajiri. irabona ubukire. Sema amena zaidi kuliko jirani yako. Vuga amina nini cyane kurusha mugenzi wawe. Bwana ananiambia Imana yambwiye ngo kati yenu hagati muri mwe kuna watu hari abantu Mungu anawatoa Imana ikuraha kwenye kiti cha mateso, ikuye ku gatebe k'ibibazo anawaketisha kwenye kiti cha utajiri. ibajyanye ku ntebe y'ubukire. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Yesu. Yesu. Amen. Amen. Nicarire. Kuna watu wamezoea kukuona Hari abantu bamenyereye kukubona kama mtu wa kawaida. nk'umuntu usanzwe. Waambie wasikuzoee tangu leo. Babwira uti ntimumenyere kuva uyu munsi. Wasikuzoee tangu leo. Ntibakumenyere kuva uyu munsi. Nibakumenyere kuva uyu munsi. Muzi impamvu? Kwa sababu Kubera yuko mkono wa Bwana ukuboko kw'Imana umeingia nyumbani mwako, kwaje mu muryango wawe, unakutoa pale kuragukura aho ngaho na kukupeleka kwenye utenda tabiri. kukujyana ahantu ujya guhanurira. Kuanzia leo Kuva uyu munsi nabii umuhanuzi, sio mimi tu, kuva uyu munsi umuhanuzi ntabwo ari jyewe na gusa, wewe nawe Mungu anakufanya nabii wa familia yako leo. Imana ikaguhindura kuba umuhanuzi w'umuryango wawe. Amen. Amen. Ezekiel Mungu akamwambia Imana yamubwira ngo tabiri hanura juu ya mifupa hii, kuri aya magufwa, uiambie mifupa, ubwira aya magufwa Bwana anasema. ngo umwami aravuze. Ndio maana unaona nikisimama hapa nasema Niyo mpamvu ubona mpagaze nkavuga ngo Imana ya Imana yambwiye, Imana yambwiye, Imana yambwiye, ni nziza Imana yambwiye. yes. Kinyarwanda ni kizuri sana. Kinyarwanda ni cyiza cyane. Imana yambwiye. Imana yambwiye. Ni kama unakunywa chai ama uji. Wagira ngo urimo uranywa icyayi cyangwa igikoma. Imana yambwiye. Imana yambwiye. Haleluya. 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 Sasa sikia nikwambie kitu. None umva nkubwira ikintu. Wewe jinsi ulivyo hapa, Wowe ukomeze gutya hano, kuna kitu hari ikintu Mungu anataka kufanya Imana ishaka gukora kwenye maisha yako, mu buzima bwawe. na ndio maana alikuleta hapa leo. Niyo mpamvu yakuzanye hano uyu munsi. Unajua wakati mtu aliletwa hapa, Urabizi uyu mugabo igihe bamuzanaga hano, Mungu aliniambia nini? uzi ibyo Imana yambwiye kuri we, Kati yenu ngo hagati muri mwe kuna watu wengi hari abantu benshi wana maadui wengi bafite abanzi benshi na hawa wajua, kandi ntimubazi, na wengi mnapitia mateso. abandi munyura mu So bibazo, kuna watu ndani na nje ya familia yako kuko hari abantu mu muryango w'iwanyu no hanze y'umuryango wanyu wamesababisha mateso na yapitia. batuma habaho impamvu zo kugira ngo unyure muri ubwo buzima. Sasa Bwana ameniambia Imana yambwiye ngo leo uyu munsi kwenye ibada ya jioni, mu iteraniro rya nimugoroba kila mtu buri muntu nimumpe kakitambaa, ngo muhe agatambara, nitatuma wanunue dukani,
ndatuma bagure mu iduka, kisha niviombe, hanyuma nsengera utwo dutambara Nikupatie. nkaguhe, uende ulale, ugende uryame, weke kwenye kichwa cha kitanda. ukisegure. Mungu atafungua macho yako. Imana iri guhumura amaso yawe. Wengine mtaona maadui zenu kabisa na sura zao hawataficha. Abandi muri bubona abanzi banyu neza ndetse ntibari bubihishe. Wale wanakutesa kazini, kwenye familia, shuleni, utawaona. Abakurusha mu kazi, mu mashuri yawe, mu business yawe, uri bubabona. Kama ndio amina, hivi tuviache tu. Niba ari yo amina, tubyihorere. Kila mtu, buri muntu atakayeingia hapa leo, uri bwinjira hano uyu munsi, nitampa kile kitambaa. ndamuha icyo gitambara. Kile kitambaa kitafanya kazi mbili. Icyo gitambara kiri bukora imirimo ibiri. Utanikumbusha nitume wavinunue dukani. Nitakukumbusha. Arambwira tugimutse, ndamwibutsa. Kitakuwa na kazi mbili. Bya vitu muri mibiri. Mbona mnaniangalia sana? Mvuge ndeba cyane ariko. Mvuge simbivuge. Mvuge sisi bivuge. Asa kile kitambaa kitakuwa na kazi mbili. Icyo gitambara kiragifite imirimo ibiri. Kazi ya kwanza, umurimo wa mbere, kitakuwa na nguvu ya kuua umaskini kwenye nyumba yako. kiraba gifite imbaraga zo kwica ubukene mu rugo iwawe. Na kazi ya pili, umurimo wa kabiri ya hicho kitambaa, w'icyo gitambara, ni kufungua macho yako uone wanaokutesa maisha. Ungumura amaso yawe ngurebe abakugirira nabi, abagirira nabi ubuzima bwawe. Haleluya. 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 Nina furaha leo. Bitumunezero uyu munsi. Unajua kwa nini? Uzimpamvu. Uzimpamvu? Uzimpamvu? Mvuge sisi bivuge. Furaha ni kusema nini? Umunezero. Uzimpamvu ninamunezerewe? Impamvu ni kubera imana yacu inakwenda kukupatia baraka za tofauti leo. Igiye kuguha umugisha udasanzwe. Impamvu nuko imana yacu igiye kuduha umugisha udasanzwe. Haleluya. 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 Sasa sikia. None umva. Wowe utakuwa Ezekiel wa familia yako. Uri bube Ezekiel w'umuryango wawe. Kila kitu kilikufa, buri kintu cyose cyapfuye kigomba kwa kuzuka. Kuna watu nipatia bahasha hapa jana. Hari abantu ejo na haya envelope hano. Ejo. Wasimame. Amen. 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 Sasa Bible inasema. Noneho Bibiliya iravuga. Akamwambia Ezekiel. Ngo abwira Ezekiel. Tabiri juu ya mifupa hii. Hanurira aya magufwa. Hanurira. Ezekiel akasimama. Ezekiel arahagarara. Akasema. Aravuga ngo. Enyi mifupa mikavu. Mwebwe mwamagufwa mwe yumye. Sikieni neno la Bwana. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Bwana anasema hivi. Mwama aravuga ngo. Mifupa. Arabwira amagufwa. Wewe akikuta barabarani unakamata mfupa uko unaongea nao. Ese wewe bagusanze mu muhanda wafashe igufwa uri muri vugisha. Si watu watasema basi vya kwao vinapanda sasa. Abandi ne bantu bavuga ati by'iwabo birahagurutse. Maneno ya msalaba. Amagambo y'umusaraba. Wewe piga tu picha. Wewe fotora gusurebe. Ukute bwana wako yuko anaongea na jiwe. Usange umugabo wawe yafashe igufwa ari marivugisha. Utasema Mungu we. Bavuga ngo mana yanje we. Mana yanje bimeanza. Mugabo wange bitangiye kwa mugabo wange. Mugabo wange noneho yasaze. Unasikia? Urabimva? Kwa sababu anaongea na kitu ambacho hakisikii. Kuko arimo aravugisha ikintu kitavuga. Lakini wewe unaweza ona hakisikii. Ariko wowe ushobora kubona kitumva. Mungu anaona masikio. Kandi Imana ibona gifite amatwi. Nikwambie kitu. Mubwire ikintu. Nikwambie kitu. Mubwire ikintu. Hata problem yako n'ikibazo cyawe kina masikio. Gifite amatwi. Amen. Amen. Hata yule mwanaume Mungu ameandaa kuoe.
Nuriya mugabo Imana yateguye ngo agushake iko na masikio. afite amatwi. Taongea naye leo. Nawe ndavugana nawe uyu munsi. Na zile pesa Na ya mafaranga ziko na masikio. afite amatwi. Taongea nazo leo. Ndavugana nayo uyu munsi. Amen. 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 Amina. 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 Na afya yako N'ubuzima bwawe ina masikio. bufite amatwi. Taongea nayo leo. Ndavugana nabwo uyu munsi. Haleluya. 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 Kila kitu naona duniani Buri kintu ureba muri iyi si gifite amatwi kandi kirumva. everything you see on the earth has got ears to listen. Buri kintu cyose ureba muri iyi si gifite amatwi kandi kirumva. Na pesa N'amafaranga yana masikio. afite amatwi. Na mafaranga ayafite matwi. Nikiongea nao nawe yatasikia. Mvuganye nayo nayarumva. Na mafaranga yarafite matwi. Nuvugana nayo narayayumva. Haleluya. Haleluya. Sasa Noneho Ezekiel Mungu akamwambia tabiri Imana yamubwira ngo hanura juu ya mifupa mikavu. hejuru y'amagufwa yumye. Ezekiel akaanza, Ezekiel aratangira enyi mifupa mikavu, ati mwebwe mw'amagufwa mwe yumye, sikieni neno la Bwana. nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Bwana anasema hivi, Mwama aravuze ngo mutaishi tena. muzabaho. Biblia inasema Biblia iravuga ngo alipoanza tu kutabiri, watangiye guhanura gusa something happened. ikintu kirakoreka. Kuna kitu kilitokea, Hari ikintu cyabayeho ukatokea mtetemeko wa nchi. ngo habaho igishitsi, umushitsi w'isi. Umushitsi w'isi, umushitsi w'isi ukaanza. Umushitsi w'isi uratangira. Uratangira. Biblia inasema hivi, Biblia iravuga ngo mifupa ilikuwa imetawanyika, moja iko Kikondo Nyerere, ingine iko amagufwa yari yatatanye, hamwe ari Gikondo Nyenyeri, ingine iko Park, ingine iko wapi, andariyo Kicukiro, ingine iko wapi, andariyo uko Remera, ingine iko wapi tena, Kanombe, ingine iko Gasyata, mkono uko Gasyata, ukuboko kuri Gasyata, umutwe uri Kanombe, mugongo uko chini Kimisagara, umugongo uri Kimisagara. Sasa noneho Mungu anamwambia, Imana yamubwira ngo tabiri. hanura. Alipoanza kutabiri, atangiye guhanura, mtetemeko ikaanza. ngo umushitsi uratangira. Mtetemeko ulipoanza, umushitsi utangiye, kila kitu kikaanza tetemeka. buri kintu gitangira guhinda umushitsi. Leo uyu munsi mtetemeko umeanza, guhinda umushitsi kuratangira. kitu buri kintu kinatetemeka, kirahinda umushitsi. maadui wako wanatetemeka, abanzi bari buhinda umushitsi, miujiza inatetemeka, ibitangaza birahinda umushitsi, watu wanaokushika wanatetemeka, abantu bakubashe barahinda umushitsi, pesa zako mahali zinafitwa zinatetemeka, faranga yawe yihisha arahinda umushitsi. na baada ya mtetemeko, nyuma y'umushitsi, sikia, uva mtetemeko ulipoanza, umushitsi utangiye, kila kitu kinatetemeka, buri kintu kutetemeka tu na vikabaki pale, buri kintu gihinda umushitsi hanyuma gisigaraho, ntabwo cyasigayeho. ntabwo cyacikaho. Sasa noneho havikutetemeka tu na vikabaki pale, ntabwo byahinze umushitsi ngo bisigare aho ngaho, vilitetemeka, byahinze umushitsi na vikaanza safari, bitangira urugendo. ambia jirani yako tangira rugendo, bwira mugenzi wawe uti urugendo ruratangiye. Amen. 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 Mifupa ilitetemeka, amagufwa yahinze umushitsi, sababu ardhi ilitetemeka, kubera yuko ubutaka bwahinze umushitsi. ardhi ndio ilikuwa inashikilia hiyo mifupa, ubutaka nibwo bwari bufasha aya magufwa. sasa ardhi inatetemeka, hanyuma isi irahinda umushitsi, lazima mifupa nayo itetemeke. ni ngombwa n'amagufwa ngo ahinde umushitsi. Ina maana bisobanuye chochote kinachoshikilia baraka zako, ikintu icyo ari cyo cyose gifasha umugisha wawe, sahi uyu akakanya kinatetemeka, kirahinda umushitsi, na baraka zako kandi umugisha wawe zinataka kuachiliwa. zirarekurwa. Safari imeanza, urugendo ruratangiye, urugendo rwatangiye. urugendo ruratangiye. Somebody say hallelujah.
hutaki kusema amena, unajua hauna hela za kula Christmas. Wewe ngaho komeza wigire nk'udashaka kuvuga amina udafite n'amafaranga yo kurya Noheli. Niko nasema haleluya, wengine wananiangalia tu kama umepoteza mjomba wako alipotelea Ulaya. Niko nasema haleluya, wengine wananiangalia tu kama mjomba wako alipotelea Ulaya, wengine wanasema haleluya, wewe unanyamaza. Ndavuga haleluya ukandeba nkaho nyokorome yaburi Burayi. Abandi baravuga haleluya wowe ukandeba nkaho nyokorome yaburi Burayi. Hauna hata hela za kula Christmas. Udafite n'amafaranga yo kurya Noheli. Inua tu mikono juu, sema amina hapa. Zamura amaboko gusa uvuge ngo amina. Haleluya. 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 Ninatabiria familia yako, Manuri umuryango wawe wote watamaliza mwaka kwa amani. Bose bazarangiza umwaka amahoro. Hamtazika mtu yeyote. Ntimuzashingura umuntu wari we wese. Mwaka mtaumaliza kwa amani. Mwaka muzawurangiza amahoro. Mwaka mtaumaliza kwa ushindi. Mwaka muzawurangiza mu butsinzi. Mwaka utamalizika kwa amani. Mwaka muzawurangiza amahoro. Mtu atazikwa wala kufa. Uzashingurwa na uzapfa. Kama unapokea ule unabii, niba wakira ubwo buhanuzi, mama useme amina mara 4 kwa sauti kubwa. Haguruka uvuge amina inshuro 4. Uvuge cyane uti amina. 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 Somebody say hallelujah. 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 You may be seated. Icharire. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ezekiel akaanza kutabiri. Ezekiel atangira guhanura. Alipoanza kutabiri, atangiye guhanura, mifupa ikaanza tafutana. Amagufwa atangira guhigana. Amagufwa. 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 Acha tu hiyo niache hiyo, nitajiduma ulimi bure kwa. Reka ibyo nyiyore ntaza kwira mu rurimi kubusa. Sasa sikia. Rumba rero. Hiyo ndio Kinyarwanda ya nguvu sana. Iki nicyo Kinyarwanda gikomeye kuruta ibindi. Amagufwa. Amagufwa. Is it? Yes. Amagufwa. 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 Kinyarwanda. Kinyarwanda. Ni kitamu sana. Kiraryoshye cyane. Kiraryoshye. Hallelujah. Hallelujah. Ezekiel akaanza kutabiri. Atangira guhanura. Atangira guhanura. Kutabiri. Guhanura. Unajua? Urabizi? Kuna wengine kati yenu, hari abantu hagati muri mwe, nimeona midomo yao, nabonye akanwa kanyu inawaka moto, kaka umuriro, tayari kutabiri. Mwitegure guhanura. Haya basaya. Hallelujah. Hallelujah. Hey! Hallelujah. Hallelujah. Mimi nakaa kiti cha mbele, lakini mbona nabii hanitabiri? Genda icara ku ntebe y'imbere umuhanuzi amanurira. Arasa mimi nakaa kiti cha mbele, lakini mbona nabii hanitabiria, anatabiria wakati. Ariko genda icara ku ntebe y'imbere igihe cyose, ariko umuhanuzi ntamanurira, agahanurira abandi. Sasa sio wakati wa utabiri, saa hii pole. Iki ntago ari igihe cy'ubuhanuzi, wihangane. Ihangane mugoroba wa none na mu gitondo cya none. Ihangane mu gitondo cya none. Takutabiria tu usijali. Ndaza kuguhanurira ntugire ikibazo. Umva. Ezekiel akasema, anavuga ngo, enyi mifupa, yemwe mwe magufa mwe, Bwana anasema, umwami aravuze ngo, taishi, ngo muzabaho. Mfupa ya mkono, igufwa ry'ukuboko ikatoka kikende Nyerere, riba Gikondo Nyenyeri, inakuja tafuta ya bega, riza gushaka iry'urutugu. Huku ni boy, aha ni boy, inakuja biza ikafika ni boy, rigera ni boy. Mfupa ya kichwa ya mguu, igufwa ry'ukuguru inatoka Kimisagara, riba Kimisagara mpaka Gikondo Nyerere, mpaka hapa ni boy, kugera hano ni boy ya mgongo
iry'umugongo, mpaka wapi? kugera hehe? Neboy. Ya kichwa, iy'umutwe, nilipofika karibu rigeze hafi, vyote vikaungana pamoja. byose birafatana. Somebody say hallelujah. Hagira uvuga ngo haleluya. Inaitwa Nitwa power of connection. zitwa imbaraga zo guhuza. Somebody say hallelujah. Hagira uvuga ngo haleluya. Sikia, Umva, yote mifupa ikaa pamoja. amagufwa yose aregerana. Ya muguu inaweka sogea mpa. Rero none kimwe cyo kuguru kuregera, Pa. ukundi kuregera. Kiuno nacho kikakuja. Naho haraterana. Hallelujah. Haleluya. Kila kitu kikakuja pa. Buri kintu cyose kijya mu mwanya Kila wawe. mfupa katafuta ingine. Buri mgufwa rishaka iryari. Baraka zako Umugisha wawe zitakutafuta. aragushaka. Zitakutafuta. Uragushaka. Baraka zako Umugisha wawe zitakutafuta. uragushaka. Baraka za familia yako Umugisha w'umuryango wawe hazitenda kwa jirani yako. ntabwo uzajya kwa muturanyi wawe, Zitakutafuta wewe. uzagushaka wowe. Nani atasema amina? Ninde wavuga amina? Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Baraka zako Umugisha wawe hazitenda kwa jirani. ntabwo uzajya ku muturanyi wawe. Acha ile maneno. Sio huyu alikuwa mume wangu akachumbia rafiki yangu akamuoa mimi nikabaki bila mume. Tuka pale. Yewe yari umugabo wanjye hanyuma aragenda ajya gushaka inshuti yanjye none niwe yashatse. Vaho ngaho. Tunakataa hiyo. Ibyo turabyanze. Baraka zako Umugisha wawe ni zako. n'uwawe. Utawaona mtu Uzahura n'umuntu anaomba kazi. uzabona umuntu asaba akazi, Wanamwambia hii kazi ni yako. barakamubwira bati umurimo n'uwawe, Na wewe ndio una qualify kwenye hii kazi. ni nawe ukwiriye umurimo. Lakini mtu mwingine anakuja. Ariko undi muntu Anachukua hiyo kazi agafata akakazi na anaenda nayo. akakajyana, Na hii kazi akakaza akakajyana kwa yake. kakabaki. Wewe unakuja? Wowe ukaza Sasa jamani mliniambia kazi hii ni yangu. mwambwiye ko uyu murimo ari uwanjye, Mbona sasa sioni? none se ko nakareba aka kazi. Wanakuambia Bakakubwira ngo tunasikitika. turababaye, Turababaye cyane mugoroba wa none. Mwingine alikuja hapa undi yaraje akachukua kazi yako. tumuhaka atora ka kazi kawe, Patikanaka tena. ni hazongera kuboneka kandi kazi Tutakuitaga. tuzaguhamagara. Mwingine alishapata. Undi yakajyanye Ilikuwa yako karakawe ikachukuliwa na mtu mwingine. gatwarwa n'undi muntu. Inua mikono mara 3 sema nakataa hiyo. Zamura amaboko inshuro eshatu tuvuge ngo ndabyanze ibyo. Inshuro eshatu mwiza uti ndabyanze ibyo, ndabyanze ibyo, ndabyanze ibyo. Yes. Baraka zako hazitachukuliwa na mtu mwingine. Umugisha wawe nta wundi muntu uzawutwara. Baraka za familia yako hazitachukuliwa na mtu mwingine. Umugisha w'umuryango wawe nta wundi muntu uzawutwara. Baraka za watoto wako hazitachukuliwa na mtu mwingine. Umugisha w'abana bawe nta wundi uzawutwara. Kwa jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Sema haleluya. Kuti haleluya. Kwa nini baraka zako zichukuliwe? Kubera iki umugisha wawe watwarwa? Kwa nini vitu vyako vichukuliwe na mtu mwingine? Kuki ibyawe byatwarwa n'undi? Lazima ukatae. Ni ngombwa ubyanjye. Ni ngombwa kubia. Ni ngombwa ubyanjye. Ni ngombwa muyanje. Byanjye. Haleluya. Haleluya. Sema nakataa. Uguti ndabyanze. Vuti ndabianze. Ndabyanze. Sema tena ndabianze. Ngira uguti ndabyanze. Ukivikataa Nubyanga vitasikia birumva na vitenda mbali na wewe. kandi birajya kure yawe. Sikia. Umva. Nataka kukukabidhi nguvu ya kutabiri. Ndashaka kuguhiza imbaraga zo guhanura. Amen. Amen. Are you ready? Uriteguye? 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 Utatoka hapa. Urava hangaha Fika ndani ya nyumba yako. ugere mu nzu yawe, Kwenye familia yako. mu muryango wawe. Shika simu.
fate Kwa telefone wale wote hawako pale, ba bandi bose batari aho ngaho, waambie halo, babwire ngo halo, na kutabiria ndaguhanurira mwaka ujao umwaka utaha utainuliwa, uzazamurwa, utabarikiwa, uzahabwa umugisha, utaenda juu, uzajya hanze, utakuwa na utajiri, uzagira neza, utakuwa na pesa, uzagira amafaranga, utajenga, uzubaka, utazaa, uzabyara, utaolewa, uzashaka, utaoa, uzashaka, utapona. uzakira. Amen. Amen. Bwana Bwana ameniambia, Kuko umwami yambwiye ngo mwami ambie anaweka unabii kwa kinywa chako. ngo Imana igiye gushyira ubuhanuzi ku rurimi. Haleluya. Haleluya. Isisi mkano aka Ezekiel alishangaa, yaratangaye, anaona bonde sasa, mifupa imetoka kila mahali, inakuja na kusanyika pale, inakuwa skeleto kabisa, zinalala chini. abona amagufwa yaraje aho ngaho muri icyo kibaya, yirunza aho ngaho. Skeleton na amagufwa nyine. You know skeleto? Okay. Zinakaa kabisa hivi. Bonde yote na jama skeleto sasa. Ikibaya cyose cyuzuye ayo magufwa. Pale akashtukia. Aho hantu arikanga. Unajua? Urabizi? Watu tuko hapa, abantu turaha, lakini wengine katika ulimwengu wa kiroho wako kama maskeleto. Ariko abandi bantu mu isi y'umwuka bameze nk'amagufwa. Sababu kubera yuko amani hauna nyumbani, nta mahoro ufite mu rugo, pesa hauna, nta mafaranga ufite, afya imeharibika, ubuzima bwarangiye, watoto hawana akili, abana ntabwenge ku ishuri, kwenye nyumba ya kupanga, uri mu nzu yo kukodesha, hauna kitu, ntacyo ufite, uko sasa skeleto duniani, umeze nk'amagufwa rwose mu isi. Hauna mafuta, hauna nyama, hauna ngozi, hauna minofu, hauna mishipa. Nta mavuta ufite, nta ruhu ufite, nta magufwa, nta n'imitsi. Kenyoni uweza tu kupata ni lipstick uliomba jirani yako pake midomo na wanja. Icyo gusa wenda wabonye ni ka lipstick watiye ko gusiga ku munwa, nako gushyira hano. Uliomba jirani yako. Wasabye umuturanyi wawe. Inua mikono juu, sema mara 3 nakataa kuwa skeleto. Uzamura amaboko yawe uvuge inshuro 3 uti nanze kuba magufwa. Mu izina rya Yesu, nanze kuba magufwa. Mu izina rya Yesu. Number 2. Icya kabiri, Ezekiel akashangaa. Ezekiel aratangaza. Sekunde chache, amasegonda makeya gusa, mishipa inatokea. Imitsi irakiragaragara Kwenye skeleto. kuri aya magufwa. Mishipa. Mitsi. Unajua mishipa ni nini? Uzi imitsi kivite? Network. Ifite rezo. Mishipa, imitsi ndio inafanya nituma ukuboko kugira gutya, ukuguru kukagira gutya. Mishipa, Imitsi ndio inafanya hivi. nituma umubiri wawe unyeganyega. Ukifanya shingo hivi, wagira gutya ijosi. mishipa. Ayo ni imitsi. Ni imitsi. Ni mitsi. Ni mitsi. Imitsi. We mpatie huyo mtoto maziwa, kisipotosha moja mpe mawili. Umva, uwo mwana muhibere niritamuhaza wongera irindi. Sasa sikiliza. Umva, mishipa ilipotokea, imitsi igaragaye, ikawa mfupa huu unaunganishwa na mshipa mwingine. uyu mutsi ufatanwa n'undi mutsi. Sikia nikwambie. Ikamubwira, Tuko hapa, turi hano, kuna watu hawana mishipa. hari abantu badafite imitsi. Mishipa. Imitsi. Jambo la kwanza, Icyambere, mishipa. imitsi. Kama hauna mshipa, niba udafite imitsi, baba nakwambia, kama hauna mishipa, ndavuga papa, niba udafite imitsi, hautawahi ona mtu anakuja kwambia kuna kazi mahali, ama kuna pesa umetumiwa, ama kuna mlango unafunguliwa. Hautawahi ona kitu kama hicho. Uzigera ubona umuntu akubwira ngo hari ahantu hari akazi cyangwa hari umuryango w'amafaranga wabonetse, nta uzigera akubwira ibyo. Ni kukosa mishipa. Ni ukubura imitsi. Hapo mbele ulikuwa na watu wanakutumia pesa kila wakati, Western Union, MoneyGram. Hey. Mbere hari abantu bakoherezaga amafaranga muri Western Union, MoneyGram, bakohereza amafaranga. Mara nyingine unakaa nyumbani, mtu anakuambia, "Hello, njoo bwana, kuna hela hapa town." Ubundi bakaguhamagara, hari amafaranga hano mu mujyi ngwino. Ujue mishipa ilikuwa inafanya kazi. Umenye ngo imitsi yarakoraga. Lakini saa hii, ariko ubu unaweza kaa mwezi mzima, ushobora kumara ukwezi kose, hakuna mtu anakuambia hata kuna 10,000 mahali. nta nukubwira ngo hari ibihumbi 10 biri ahantu. Mishipa. Imitsi. Naona mnanyamaza kimya, inaonekana mishipa ya watu wengi ilipotea. Ndabona mutuje cyane, biragaragara ko imitsi y'abantu benshi yabuze.
Ambia jirani yako, bwira muturanyi wawe, mugenzi mishipa wawe, yangu inarudi leo. bwira mugenzi wawe uti imitsi yawe iragaruka uyu munsi. Nani anataka mishipa leo? Ese ninde ukeneye imitsi ye uyu munsi? Tunashusha chini. Manura amaboko yawe. Number 2. Icya kabiri. Ezekiel. Number 1 nimesema nini? Icya mbere navuze iki? Mishipa. Number 2. Icya kabiri. Ezekiel akaendelea kutabiri. Ezekiel akomeza arahanura. Wakati anafunga macho kwa anatabiri. Igihe ahumirizaga ahanura, anaangalia, arebye hiyo mifupa, abona amagufwa na mishipa n'imitsi imevaa nyama. Yambaye inyama. Inyama. Unajua tuko hapa. Urabizi turi hano. Kuna watu wana mishipa. Hari abantu bafite imitsi. Ana connection. Afite rezo. Lakini hana kibali. Ariko nta gikundiro afite. Inyama ni kibali. Ni igikundiro no kwemerwa. Unajua? Urabizi? Connection ni nini? Connection icyo ari cyo. Unakuwa na neema ya kupata marafiki sana. Ushobora kubugira ubuntu bwo ukagira ubuntu bwo kugira inshuti nyinshi. Ubuntu bwo kugira inshuti nyinshi. Lakini hawakufaidi. Ntibagira icyo bakumarira. Unaweza unganisha huyu baba. Ushobora guhuza uyu mupapa. Unamuinua. Ukamuhagurutsa. Unamuunganisha na huyu dada. Ukamuhuza n'uyu mushiki wacu. Wanafanya business pamoja. Bagakorana ubucuruzi hamwe. Wewe uliyewaunganisha. Wewe wabahuje. Unaenda unakuwa maskini. Ukagenda ukaba umukene. Lakini wale wanatajirika. Bo bagatera imbere. Na unaanza teseka. Wewe ugasigara ubabaye. Hawa wanakusahau kabisa. Aba bakakwibagirwa rwose. Na hawatakukumbuka tena. Kandi bazongera kukwibuka. Unajua kwa nini? Uzi impamvu? Ni kwa sababu. Ni ukubera yuko. Una mishipa. Ufite imitsi. Ya connection. Yo guhuza. Lakini hauna nyama. Ariko nta nyama ufite. Aricyo gikundiro cyangwa kwemerwa. Nani anasema anahitaji mishipa na anahitaji nyama? Nini uvuga ngo nkeneye imitsi n'inyama? Shusha mkono nikuoneshe kitu. Manura amaboko ngwira ikintu, mwereke ikintu. Kuna hao watu wanaitoka miss. Miss mbiti yao. Hao ma miss. Hari abangaba miss. Miss. Ba nyampinga urakoze cyane. Ba maminga? Nyampinga. Na? Nyampinga. Nyaminga. Ba nyaminga. Ukiwa nyaminga, ubaye nyampinga, utakiwi kuwa na mzigo. Nubukwiriye kugira ikibuno kinini. Utakiwi kuwa na miguu mikubwa mikubwa. Nubukwiriye kugira maguru manini. Nyampinga. Ari muto ahantu hose. Maguru y'urugero. Nyampinga. Nyaminga. Unanielewa? Uranyuma? Asa wewe rero huyu nyaminga anahitaji minofu. Uyu nyaminga abakeneye inyama, lakini sio nyingi sana. Ariko atari nyinshi cyane. Asa wewe sababu ulikosa minofu. Wewe rero kuba wabuze ibyo binure, unakuwa tena mwembamba sana. Ukaba muto cyane. Kako unaenda omba kazi. Ujya gusaba kazi. Wanakuambia kweli tunahitaji watu wembamba. Baravuga ngo nibyo koko dukeneye abantu bato. Lakini ya kwako inapita. Ariko wowe rwose urakabije. Ko unahitaji minofu. Ukeneye rero ibinure. Hasa Ezekiel alipona minofu. Hanyuma rero Ezekiel abonye ibyo binure cyangwa izo nyama, matumaini kapanda. Ibyiringiro birazamuka. Akasema ala. Aravuga ngo kumbe mishipa imetokea. Nuna imitsi yabonetse. Na minofu imetokea. N'inyama zirabonetse amaguru. Hata ngozi noneho n'uruhu ya kufunika nyama rutwikira inyama itatokea. Narwo ruri buboneke. Sasa sikia. Noneho umva. Wakati kuna waza hivi, igihe atekereza gatyo, akona mara moja, abona ko kanya ya tatu inatokea. Icya gatatu kirabonetse. Ngozi, uruhu ikafunika, natwikira. Power, imbaraga of attraction. Attraction. Imbaraga zikurura. Zikurura. Imbaraga zikurura. Kuna watu, hari abantu, they don't have power of attraction. Hari abantu badafite imbaraga zikurura. Wacha nikwambie kitu. Reka nkubwire ikintu. Kuna mtu anaweza kuwa, hari umuntu ushobora kuba anasoma sana, yari yize cyane, ana akili nyingi, afite ubwenge bwinshi, amesomea Ulaya na degree 2, yigiye Ulaya afite degree 2, lakini ngozi yake ni mbaya. Ariko uruhu rwe ni rubi.
hatapata kazi. ntabona akazi. So ngozi yake nakimbiza wateja. Uko uruhu rwe rurirukana abakiriya. Are we together? Turi hamwe. Unajua kwa nini watu wanaogopaka wazeruzeru? Uzi impamvu abantu batinya abanyamweru? Sio kwa sababu hawana akili. Si uko batagira ubwenge. Mimi najua zeruzeru moja ni mchungaji tena na nguvu sana. Yewe nzi nyamweru umwe w'umupasiteri kandi ufite imbaraga z'Imana cyane. Lakini wakati nilikuwa mtoto, ariko nyiri umwana, nikimuona hata kama ni mchungaji takimbia kilomita 7. Iyo namubonaga nyiri umwana narirukaga nkahunga hafi kilometero 2. Nakimbia niko natema kwenye kifua. Kandi ngiruka nkancira mu gatuza ne Maana walituambia ukiona zeruzeru, kuko bari baratubwiye ngo nubona nyamweru ujue ukimuona tu hivi, ngo numubona gusa gutya lazima uteme kwenye kifua, sitakuwa zeruzeru. Ugomba gucira ukimsalimu tu naona geuka zeruzeru. Ugomba gucira mu gatuza ukavuga ngo sinzaba nyamweru, kandi iyo umurebye ukamwitegereza cyane ama usiku utamuona na kutokea. Ninjoro wabona umunzozo umubona mu nzozi. Hapo ni uongo tu. Kandi byari binyoma. Ni uongo. Byari binyoma. Ngozi, uruhu inamfanya mtu avutie. Rutuma umuntu akurura. Bwana moja, umugabo umwe alienda kulewa pombe. Yagiye gusinda inzoga. Alikuwa mulevi sana. Yari umusinzi cyane. Sasa noneho wakati wako kwenye night club, igihe bari muri boate, akaona mzungu. Abona umuzungu. Akampenda. Aramukunda. Mzungu nawe wakashikana. Barafatana. Wakanywa pombe. Barasangira inzoga. Wakalewa wote. Barasinda bose. Haya wakaenda. Baragenda. Walipoenda chumbani. Bageze mu cyumba. Wakazini. Bakora ibyaha nyine barasamba. Barangije. Wakasinzia. Barasinzira. Asubuhi. Mu gitondo. Jamali yamuka. Umugabo arabyuka. Alipomwangalia. Arebye. Kumbi zeruzeru. Abona ntabwo ari umuzungu ahubwo ni nyamweru. Jamali asi mugore ati kumbi ni wewe. Alisahau mpaka vest yake chumbani. Vest. England. Yibagiwe n'isengeri ye mu cyumba. Nini namfanya naogopa? Icyatumye atinya niki? Ngozi aliyo. Rurwa ruhu yabonye. Wengine hamupate kuvutia. Abandi ntimufite umubiri wa rukuruzi ukurura. Ngozi yako haina kibali cha kuvutia. Uruhu rwawe ntirufite igikundo gikurura. Nani anataka kupokea ngozi mpya? Ninde ushaka kwakira uruhu rushya? Sema, inua mkono, sema mishipa. Vuga zamuro ijwi kuboko kwawe, vuga mu ijwi ngo imitsi. Sema kwa sauti. Vuga mu ijwi uti imitsi. Nyama. Inyama. Ngozi. Uruhu. Leo. Uyu munsi. Nakuita. Ndaguhamagara. Wina. Pigia Bwana makofi na vigele. Yesu amashi. Nikwambie kitu. Mubwire ikintu. Kila mtu hapa. Buri muntu wese hano. Nani ana mtoto? Nini ufite umwana hano? Mtoto ama watoto? Umwana cyangwa abana. Kila mtu mwenye kuna watoto, mtoto ainua mikono juu. Umuntu ufite umwana cyangwa abana nazamura ukuboko. Wewe mzazi, wewe mubyeyi, unapaswa tafutia watoto wako haya mambo manne. Ukwiriye gushakira abana bawe ibi bintu bine. Unaombea Mungu awapatie. Ukabisaba Imana kugira ngo ibibahe. Ili hata ukifa, kugira ngo nawe uzapfa, wanaendelea kuishi chini ya hizo baraka ine. Bakomeze kubaho muri uwo mugisha. Asa ya ine na nimalizie ni waombee. Icyakane rero ngiye kurangiza hanyuma amasengero. Nabaki na dakika 10. Sigaranye iminota 10. Ya ine. Icyakane ndio hii. Ni iki? Vuge sisi bivuge. Mbivuge? Ya ine ndio hii. Icyakane ni iki? Ezekiel. Akona sasa imekuwa mishipa. Abona imitsi irabonetse. Nyama na ngozi n'uruhu. Si ni mtu huyo tayari? Wose umuntu se? Wose umuntu se? Si ni umuntu? Sasa uyu muntu rero analala chini. Aryamye hasi. Lakini ni maiti. Ariko ni umurambo. Hapumu. Hahumeka. Sasa hapa rero tuko na watu, dufite abantu wanatembea, bagenda, wanakula, barya, lakini kiroho ariko mu mwuka wamekufa, barapfuye, ni maiti, ni mirambo. Ngoja nikuoneshe. Nkwereke.
Mfano kama njoo baba. Ngwino hano ntanga urugero. Anjo nifanye na security. Njoo. Ngwino nawe ngwino. Weka tu. Hagara yicarire. Nifanye na security. Reka ngera nkorana Njoo baba. n'uyu mugabo security. Girukya. Girukya ibiganza bye. Unaona huyu ni mwili mfano tu baba, wewe ni mtu mzima. Ni urugero gusa papa ko wewe uri umuntu muzima. Hii hela Aya mafaranga iko mikononi mwake. ari mu biganza bye. Lakini sababu ana mishipa, Ariko kubera ko afite imitsi, ana minofu, afite inyama, ana ngozi, afite uruhu. Sasa Noneho hakuna kitu kinaweza tulia maishani mwake. kitu kinachoweza kutulia. Kila kitu kikija kinapeperuka. Buri kintu cyose nigishobora gutuza ku buzima bwe, iyo kize kiraguruka. Ngoja uone. Rekurebe. Sababu gani? Kubera iki? Amekufa. Arapfuye. Hafanye kazi. Ntakora. Hana pumzi. Nta mwuka. Ndio vile maiti na kwaka. Niko umurambo umera. Rareba. Afite iyo mikoro. Umuntu ashobora kuza wundi. Ngwino tore iyi mikoro. Tore iyo mikrofone. Zenguruka uze hano. Zunguka hano hanyuma. Urareba? Wari ufite microphone asigaye ahagaze. Na huyu anachukua. Uyu arayifashe. Naye ananiletea. Arayinza ni. Mwenye nayo iko tu hivi. Wari uyifite asigaye ahagaze. Ndio vile wengi wenu mupo. Niko benshi muri mwe bameze. Haki zako zimechukuliwa. Uburenganzira bwawe bwaratwawe. Tajiri wako amechukuliwa. Uburenganzira bwawe bwaratwawe. Mume wako amechukuliwa. Umugabo wawe yaratwawe. Ndoa yako imechukuliwa. Urushako rwawe rwaratwawe. Biashara yako imechukuliwa. Ubucuruzi bwawe bwaratwawe. Amani yako imechukuliwa. Amahoro yawe yaratwawe. Tajiri wako imechukuliwa. Ubukire bwawe bwaratwawe. Na wewe uko tu. Nawe gusumeza. Mtu amekufa. Umuntu ameze nk'apfuye. Sasa Bwana amesema. None Imana yambwiye ngo Leo uyu munsi kwa haya mambo manne utapokea. Ngo muri ibyo bintu bine uri bwakire. Umwuka Ya kukamata. wo gufata Uko nayo leo. urahabwa uyu munsi. Sema nachukua. Sema nachukua. Patuzine mvuguti nabata natwara. Sema nachukua. Sema nachukua. Ndatwara. Sema nachukua. Mvuguti natwara. Hakuna kitu. Nta kintu Chochote. icyo ari cyo cyose Kitakacho nikimbia tena. kiri bunchike. Nachukua. Ndatwara. Chochote kilichoporoka. Icyo ari cyo cyose Kilichoponyoka. cyancitse Leo. uyu munsi. Chukua. Garura. Icyagucitse cyose kigarure. Kigarure icyagucitse. Garura. Amen. Sikia nikwambie. Nkubwire. Kama hauna pumzi, Niba nta mwuka, hauna uwezo ya kumiliki nyumba, ntushobora gutwara kugira inzu, hauna uwezo ya kumiliki watoto, ntushobora no kuyobora abana, hauna uwezo ya kumiliki familia, ntushobora no kugira umuryango, hauna uwezo ya kumiliki ndoa, ntushobora kugira urushako, hauna uwezo ya kumiliki biashara. ntushobora no kugira ubucuruzi. Amen. Amen. Sababu haya mambo manne, Kuko ibi bintu bine yanakosekana kwako. byabuze. Haleluya. Mnajua nini? Muzima Leo uyu munsi unatoka hapa urava hano na haya mambo manne, ibi bintu bine, na ndio gift kandi niyo mpano ya asubuhi ya leo kwa y'iki gitondo. Simama kwa miguu yako. Simama, hagara ku birenge byawe. Wangapi wameelewa haya maneno? Ni bangahe bumvise ibintu? Babisobanukiwe? Mubisobanukire? Wabisobanukiwe? Mwabisobanukiwe? Sasa sikia. Numva. Tunaanza na mishipa. Turatangira n'imitsi. Kwanza tuite kila mfupa uliotawanyika. Dutangire duhamagare buri gufwa ryagiye. Mifupa iliyotawanyika. Magufwa yagiye. Usifanye mchezo, tuna dakika 5 tu. Umva ntukine kuko dufite iminota 5. Miniti 5 peke yake. Minota 5 gusa. Sasa wewe utaita kila mshipa. Wowe uhamagare buri mutsi. Kila mfupa buri gufwa. Buri gufwa ambao umetawanyika. Buri gufwa ryagiye ryatatanye. Ni baraka zako. N'umugisha wawe ambao zimetawanyika. Umugisha wawe watatanye Everywhere. Ahariho hose. Sasa unataka kuziita. Urashaka rero kuhamagara. Ita baraka zako za utajiri.
n'umugisha wawe w'ubukire. Ita mume wako. Uhamagara umugabo wawe. Ita akili ya watoto wako shuleni. Uhamagara ubwenge bw'abana bawe ku ishuri. Ita kazi yako. Uhamagara umurimo wawe. Ita safari zako za nje. Uhamagara ingendo zawe zo hanze. Ita utajiri wako ambao umepotea umekuwa maskini. Uhamagara ubukire bwawe bwagiye ukabusiga uri umukene. Hiyo ni mifupa huko nakusanya. Ayo ni amagufwa urimo wegeranya. Na mimi sitaki mtu aombe kama padri hapa. Kandi sinshaka umuntu uri busenga nka padiri. Toka hapa, hatukutaki hapa. Soka anga uvanga. Mimi nataka mtu. Ndashaka umuntu. Kunaita. Uhamagara. Naita. Ndahamagara. Kwa jina la Yesu. Izina rya Yesu. Naita. Ndahamagara. Mifupa. Ndahamagara magufwa. Ya kuinuliwa. Ndahamagara kuzamurwa. Baraka zangu. Umugisha wanjye. Ndoa yangu. Kazi yangu. Akazi kanjye. Mushahara. Cheo. Icyubahiro. Naita. Ndahamagara. Are you ready? Witeguye. Sio sauti, sio sawa, watu wako ta. Are you ready? Witeguye. Moja, rimwe, mbili, kabiri, tatu, anza kuomba. Gatatu. Mwizina rya Yesu. Hamagara. Hamagara, hamagara, hamagara. Hamagara, hamagara. 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 Nataka watu hamagara, hamagara, senga, senga, senga. Senga, hamagara. Hamagara ubukire bwawe. Hamagara urushako rwawe. Hamagara, hamagara. Hata kama hujui kuomba, omba. Niba utazi no gusenga, we senga. Hamagara ubuzima bwawe. Hamagara amagufwa yawe y'ubuzima. Hamagara amagufwa y'amafaranga. Hamagara ubwenge bw'abana bawe. Hamagara akazi kawe. Senga mu ijwi rirenga. Mu izina rya Yesu Kristo. Hamagara. Hamagara ibyo mwanze. Byose bihamagare. Hamagara ubutunzi bwawe. Hamagara igikundo cyawe. Hamagara, hamagara. In Jesus name we pray. Izina rya Yesu nasenze. Amen. Amen. Sikia. Umva. Bado maombi yanaendelea. Bado maombi yanaendelea. Amasengesho arakomeje. Lakini kuna watu hawajanifurahisha. Ariko hari abantu bashimisha. Munaomba na udhaifu na sitaki wavivu. Hari abantu batashimisha, murasenganwa ubunebwe kandi sinshaka abanebwe. Omba kwa ujasiri. Sengana ubushizi bw'amanga. Sitaki watu wanaomba kama watakufa kesho. Sinshaka abantu basenga nkaho bazapfa ejo. Nataka watu mashujaa, maaskari ndio wako hapa. Ndashaka abasirikare ingabo basenga nk'abafite. Ndashaka abasirikare hano. Haleluya. Haleluya. Basirikari na bashaka hano. Bintwari. Hapana wavivu. Ntabwo nshaka abantu b'abanebwe. Kurura. Fata. Ni urugamba turimo turwana mu isi y'umwuka ntugire ngo biroroshye. Uru ni urugamba mu isi y'umwuka. Pera umugeri. Haleluya. Haleluya. Esikia tena amina. Haleluya. Bare amina. Hasa. Noneho. Mutetemeko tayari umeanza. Umushitsi uratangiye. Umusisi uratangiye. Haleluya. Haleluya. Sasa. Noneho. Kenye tunafanya. Icyo tugiye gukora. Tunaita mishipa. Turahamagara imitsi. Mishipa. Mitsi. Connection zako zote nzuri za zamani zilipotea. Guhuzwa kose kwawe kwa kera kwabuze mu buzima bwawe. Tunazichomoa mahali zipo. Urazikuraho ziri. Unachomeka. Wongere uchomeke yako. Mu buzima bwawe. Zamani ulikuwa unapata pesa. Kera wajya kubona amafaranga. Sasa hii mambo yameharibika. Ariko ubu nta mafaranga ukibona. Zamani ulikuwa unapendwa na watu. Kera wakundwaga n'abantu. Mume alikuwa anakuita kila jina nzuri. Umugabo yakwitaga buri zina ryose gize. Anakutukana mpaka pua kama kiazi. None ubusigaye ubagutuka nk'iki. Leo anakutukana pua mpaka kama kiazi. Uyu munsi asigaye gutuka ngo izuru rimeze nk'ikijumba. Sababu nini? Mishipa haipo. Kubera ko imitsi ntayari. Connection imekatika. Guhuzwa kwaracitse. Are you ready? Uriteguye? Are you ready? Uriteguye? Sijasikia. Are you ready? Uriteguye? Moja, limeli, kabiri, kamata mishipa. Misina Yesu. Lamaga Ichomoe mahali la lipo. kasa ya kota. Ichomoe mahali Loko sekete. La makosa kata. La kasa ya kota. Lobo kota ya. Leke sekete. Makarabo saya. Loko saya kata. Lekelebo saya. Mikota ya. Mako sekete. Katiri ya ba. Lobo zakata. La kasa ya. Hamagara munisi. Mitsi muzima bwara. Yakeye ba. Ikundiro. Kwemerwa. Connection zose. Hamagara. Guzwa kwani. Guzwa n'umugisha. Guzwa n'umugisha wanyu. Guzwa n'ishuti nziza. Izina rya Yesu. Guzwa n'abanyamahoro. Guzwa n'abahuda. Izina rya Yesu. Abari Burayi. Abari muri Amerika. Abari muri Afrika. Abari mu Rwanda. Abari Tanzania. Abari hose. N'abahamagara. Guzwa nanjye. Akazi keza. Amahirwe yanjye. Umugisha wanjye. Ndawuhamagara. Uri burasirazuba. Uri burengerazuba. Uri amajyepfo. Uri amajyaruguru. Ndawuhamagara. Guzwa nanjye. N'izina rya Yesu. Amen. In Jesus name we pray. N'izina rya Yesu nasenze. In Jesus name we pray. N'izina rya Yesu nasenze. Say amen. Amen.
Muzina la Yesu nasenze. Sasa sikia. none umva Number 2. icya kabiri Tunachukua nyama. turafata inyama Unavaa. wambare Kibali. igikundiro Watu kwemerwa wasiokupenda mwaka huu wakupende kwa lazima. abatagukundaga uyu mwaka bagukunde mu izina rya Yesu ku gahato. Kwenye wengine wanakataliwa. Abandi bangwa Wewe ukubaliwe. wewe wemerwe. Wengine milango na wafungiwa. Ahandi abandi inzugi zakinzwe Wewe uingia hapo milango ikubali. we inzugi zigucingukire. Sema amina vizuri. Vuga uti amina neza. Sema tena amina vizuri. Wongera uvuge amina neza. Are you ready? Uriteguye? Are you ready? Uriteguye? Are you ready? Uriteguye? Sasa sikia. None humva. Unaenda kuomba. Ugiye gusenga. Tumeomba kwa ajili ya nini? Twasenze kubera iki? Tugiye gusenga kubera iki? Tumeita nini? Twahamagaye iki? Tulianza na mishipa. Twatangiranye imitsi. Tukaita. Tuhamagara inyama. Tumeita nyama tayari. Ndiyo. Nyama tumeita. Ndiyo. Inayofuata ni nini? Ngozi. Ngozi. Tugiye guhamagara uruhu. Ni nyama. Tunaenda kuita nyama? Tunaita nyama. Oh. Nyama ndio hiyo yenye inakufanya unapata kibali. Inyama niyo ituma ubona kwemerwa. Watu wanakuona, Abantu bakakubona. hata we mwenyewe ukikuta mtu njiani. Nawe usanze umuntu mu nzira. Mimi nakushauri hata mimi nabii. Nanjye ndakugira inama. Ukikuta mtu usiku, Nuhura n'umuntu nijoro, ni skeleto, ugahura n'amagufwa agenda, kimbia mara moja ukuja hapo ambie na apostle. Irukanka wihuta uzubwira apostle. Baba mimi nakufa nimekutana na skeleto na alikuwa anahubiri. Ndapfuye mpuye ni n'amagufwa. Akuombee. Agusengera. Unasikia? Uranyumva? Skeleto inaogopesha. Amagufwa ateye ubwoba. Wengine hata mnaogopa hata na watoto. Watoto. Wengine watoto hata wanawaogopa. Hari abandi abana batinya. Watu wanaogopa kukupa kazi. Abantu bamwe batinya no kuguha kazi. Sababu gani? Kubera iki? Ni minofu unakosa. Wabuze inyama. Minofu niko naongea ni ya kiroho. Inyama ndimo mvuga ni iz'umwuka. Amina? Amina, ntago ari iz'umubiri. Hiyo ndio sasa unataka kuomba. Ibyo nibyo ugiye gusaba. Kila kwenye unaingia, buraho winjiye, kibali kitokee. Ikwemerwa kubeho. Wengine wakikataliwa, Abandi bangwe, wewe ukubaliwe. wewe wemerwe. Useme amina. Are you ready? Uriteguye? Are you ready? Uriteguye? Tangira kwambara inyama. Utavaa nyama. Utavaa nyama. Ambara inyama. Are you ready? Uriteguye? Unaanza kuomba na chukua nyama. Chukua na vaa na chukua nyama. Urafata inyama, ndafata inyama. Moja, mbili, tatu. Tangira kwambara inyama mu izina rya Yesu. Igikundiro kwemerwa. Ndacamara mu izina rya Yesu. Aho nzajya hose zemerwa mu izina rya Yesu. Senga 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 senga. Senga 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 senga. Utaho nzajya hose ndambara igikundiro mu biro za biro z'abayobozi, biro z'abacuruzi, aho ariho hose mu izina rya Yesu. Mu muryango mu izina rya Yesu. Abari banze, abari baranyanze mu izina rya Yesu. Ndambara kwemerwa, ndambara igikundiro. Senga 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 senga. Senga n'imbaraga, senga n'imbaraga. Senga senga senga. Ambara ubwiza bw'Imana, ambara kubaho, ambara imbaraga, ambara ubuzima, ambara igikundiro, ambara kwemerwa. Iburasirazuba wemerwe, iburengerazuba wemerwe, amajyepfo wemerwe, amajyaruguru wemerwe, aho utuye wemerwe. In Jesus name we pray. Izina rya Yesu ndasenze. Amen. 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 Sasa ya mwisho. Icyanyuma. Ya mwisho. Icyanyuma. Ya mwisho nini? Icyanyuma ni iki? Ya nne hiyo, ya tatu hiyo. Ya tatu ni ngozi. Ya tatu ni ngozi, ndio tunaenda kuombea. Ngozi sasa. Uruhu nirwo tugiye gusengera. Hiyo ngozi, urwo ruhu, power of attraction, ni imbaraga za rukuruzi. Hiyo sasa ndio kazi yenyewe. Iyo niwo murimo rero. Hata kama baraka ziko Ulaya, na imigisha y'abari i Burayi zinakuja na kutafuta Kigali, zimera amababa ikaze kugushakira Kigali. Sema amina. Amina. Naitwa power of attraction. Baraka zikurura. Sikia nikwambie,
mva nkubwira, unaweza kuwa msichana mrembo sana, ushobora kuba uri umukobwa mwiza cyane, lakini kama hauna power of attraction, ariko niba udafite imbaraga zikurura kuolewa, gushaka, unaweza kuwa kijana mrembo sana, ushobora kuba uri umusore mwiza cyane, lakini kuoa, ariko gushaka, power imbaraga of attraction zikurura. Inaweza kuwa umesoma Ushobora kuba warize sana cyane, lakini kupata kazi, ariko kubona akazi, ibibazo. inaitwa power of attraction. Zo zitwa imbaraga zikurura. Ngozi, uko tayari? Uriteguye Ama tuachie pale cyangwa turekeraho? Turekeraho. Na wao wanavipenda kumbe. Kumbe na nyinyi mwavipenda. No, namwe murabikunda. No, namwe murabikunda. Na mnajifanya muvipenda. Kandi murasa naho mwigira nkaho mutabishaka. Mnabishaka to mushabishaka. Mnabishaka. 1 rimwe 2 kabiri 3 gatatu itangozi hamagara uruhu mu izina rya Yesu, uruhu rwambara mu izina rya Yesu, imbaraga y'Imana, imbaraga z'Imana za rukuruzi zikurura umugisha, naho waba uri Burayi, naho waba uri muri Amerika, naho waba uri mu Majyepfo, naho waba uri Aziya, mu izina rya Yesu, muri Afurika, ahariho hose, Burasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, n'amagara uwo ruhu rwa rukuruzi, abakire bakura abakire bakumenye, kura amafaranga akumenye, kura amadolari akumenye, kura amayero akumenye, kura amapawundi akumenye, kurura ambara urwo ruhu, kwa urwo ruhu, za viza zikwemere, amahanga akwemere, akira uruhu mu izina rya Yesu. Itorero rya Yesu ryambaye imbaraga za rukuruzi. Senga hambara imbaraga za rukuruzi, hambara abana bawe bambara imbaraga za rukuruzi, umurimo wawe wambara imbaraga za rukuruzi, umurimo wawe, bizinesi yawe, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Sema amen. Uguteme. Sema amen. Ugutamina. Mesha business yawe, mesha umubiri wawe, mesha urugo rwawe, mesha urushako rwawe, mesha biro wo mwuka ndawamagara mu izina rya Yesu, mwuka amahoro, mwuka ubuzima, lakasaya lokota lekeze, hamagara wo mwuka ya saya lekete lobokota, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, nakira mwuka ubeshaho, pokea pumzi, akira umwuka, akira umwuka kwa jina Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Guteme nakira sasa none